Hayi, namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course I'm taking like Papa Rhulani. Of course, like I take a link na Salani the producer. So previous already I'm sure I and David life comes so Papa Rhulani yite Salani the producer of course I dela mali ka tingoma ta yona feature na vanhu ka tingoma ta yo va nga twanananga and stuff like that. So from there Salani avia poster this post langa fa kombisa ku iteke xiboxo like each and every year ta hamba humbesa risimu leri nga ta va ri na 1 million views and stuff like that. As you can see kwala na ti vona ku na leti nga na ti 1 million views i xigaza Mondays and Ocean xigazeni. Yeah, so loko hi fika hi pfula ka ti-comments laha mhaka yi nga sukela ku kahle because vanhu va kha va vutisa ku njo va nyika lavan'wana mali ya ti-royalties ngongo na mhaka leyi avuxeni xigazeni hi yona leyi ni nga voni na ku a yi tikisela na yona. So I was monitoring his posts laha mara naswona ku xota swin'wana ku hi leswi a nga respondisa xiswona, so I don't think a fika a respondini. So of course laha a defenda timhaka to nghoma i ya yena, so loko a Master T already mi nga mi xureni already a hi swi analyzini ku swi meka sense ku va risimu ri va ri ra yena because Papa Rhulani ku yo ngheniwa studio a ku hakeriwanga. As far as I'm concerned ku yo ngheniwa studio a ku hakeriwanga, ni hleketa na Lekker loko yo studio minkarhi leyi na ku a swi hlamuserini ku a ku hakeriwanga ku yo ngheniwa studio ku fika ku release wa risimu. So risimu ku i ra yena Salani the producer i mhaka leyi ka yi nga zangi hi kaneta, okay. And then of course ku na post leyi nga fika a yi endla la a fika kombisa ku i ve na agreement na xa makhombo like a ku lwa na hi ti-royalties and stuff like that ku kombisa ku ya nga dyeli vanhu mali. So a hi chekeni la, so hi fika hi cheka la hi fika hi kuma ku hi ti 19 ta February a nga sekela kwalano a kha ku vulavuriwa swa ku Salani ya nga senda xa ma-danger kwala a ku alright mi ta rhekhoda rini, mi le kwini now, and then xa makhombo a kombisa ku kandindani na ku rini anytime mara a mi fane mi ni nyika a swi ti kombi kahle ku ti nga na percent ta koho leti a ti vulaka la, so which means ku hi side la ra xa makhombo wa tikuma ti-royalties. However ni vona ku like Salani a nga respondanga mhaka leyi vanhu va nga ka yona because Papa Rhulani hi yo yi nga kombisa ku hi dyeriwa mali, xa makhombo a hi n'wi twanga a complain ma kumela mhaka leyi I think leswi a fika swi addressini hi site ngopfu ra Papa Rhulani. So okay a hi tlhela nga risimu ra avuxeni xigazini leri of course yi complain ngopfu hi rona Papa Rhulani. Maybe nga tlhela ku na ndlozi ra mina yeah I think ta katseka la, so loko hi ti cheka ha swona ku risimu as you can see ri fika ri ku avuxeni xigazeni ri ku featuring Papa Rhulani and DJ Sabawa. I think hi swin'wana swa swilo leswi vanhu vo ka va nga ri swi langutiseni ku risimu leri ri yime xinjhani la, so ku hi laha risimu i ra Salani leswi hi pfumelanaka swona ku yes risimu i ra Salani the producer loyi a nga feature Papa Rhulani na DJ Sabawa. So and leyi nga laha xikarhi laha yi vula ku Papa Rhulani and Sabawa a tlhelo va ve na equal contribution guys, leswi mi fika mi swi twisa kwalano ma ku ve na mhaka leyi ta tlhela yi vuya ka yaleyo of course, which means loko ku ri ka sheriwa laha loko ku ri a ku xeriwa ti-percentage or ti-royalties swa ku Salani a ta kuma mali yo karhi let's maybe a ku 50% and then Papa Rhulani na Sabawa va kuma 25 or a ku 8 lava va kuma 10 ma yi kuma yani like va fika va kuma equal share Papa Rhulani and DJ Sabawa a tlhelo ya vona. Loko a ku i teka 90 swa ku vona va kuma 55 ma yi kuma yana mhaka leyi hi leswi end liya yi vulaka swona. So ni ta vheta ni yi addressa mhaka leyi ya end leyi because ni vone screenshot swin'wana la swa post yi nga fika yi endliwa hi management ya Ngalasi Records. I was disappointed loko ni fika ni vona swilo leswi a nga fika a swi tsala la Martin considering ku i munhu loyi va nga na studio swilo leswi a nga swi tsala na swi make sense because i fika tsala ku okay let me share superior logic now i tlhela ku superior logic okay a ku avuxeni xigazeni by Salani and Papa Rhulani made plus or minus 500,000 on performance and Salani got nothing from it. I was disappointed kusuka ka manager record label guys risimu leri a hi tlhela nkarhi a ri Salani and Papa Rhulani ri Salani featuring Papa Rhulani and DJ Sabawa, which means risimu swa ku i ra mani i ra yena Salani the producer. Loko ri Salani the producer i risimu ra yena swa ku na yena a kuma tigigi ta yena a perform ti-features na tona ti kuma hi tigigi ta tona ti ya perform a tlhelo and fike hi twisa ku Papa Rhulani na DJ Sabawa a va under record label ya Salani the producer a va sayiniwangi leyi ma kumena mhaka leyi a hi nge swi fanisi na vanhu vo fana vo makhadzi ni lava minkarhi leyi mi kuma ku a va ri under open mic, so laha a swi twisa ku loko ri i under open mic na loko se a performa ti-performance a handle
va tlhela va teka ka mali laha va kuma na mhaka leyi ku a ri under that record label space to be specific, so a va teka share yo karhi a kuma share yo karhi from there ma kuma na mhaka leyi. So then laha tlhela kombisa ku na Papa Rhulani yi endle plus or minus 500,000 na yo figure yi yise henhla ngopfu 500,000 of course plus or 500 plus or minus 500,000 swi loko it's approximately around that mark hi nga vula ku around 400 to 500,000 or 500,000 to 600,000 somewhere along that point, leswi swo ka swi nga ri valid. And then it will make enough sense if Salani gets 100% of split sheets, which according to my understanding knowledge it's less than 30,000 rand. So i split sheets ya yini risimu hi le risimu ra Salani lava n'wana i va feature ka risimu leswi ri nga tsarisiwa swona. Risimu leri a ri fikangi ri tsariwa ri ku Salani and Papa Rhulani, so hi yaleyo end mashuku end yi tirhisa ku yini le screenshot kwala mi kota ku swi twisisa ku end yi vula yini, and yi vula equal contribution. So ku hi laha swi vula ku lava van'wana va ve na equal contribution a tlhelo mara risimu i ra mani i ra Salani, hi loko a ri fika ri tsariwa ku ri Salani and the Papa Rhulani featuring DJ Sabawa. In that case swi vula ku Salani na Papa Rhulani va ta kha kuma equal shares eka risimu, and mhaka performance un'wana na un'wana i performa swa yena guys. Vanhu lava va le hansi ka Papa Rhulani a va sayiniwanga hansi ka record label ya papa yana ya Salani, hi loko a vo sayiniwa under his record label a swi ta kha swi twala ku yes na loko se va performa va fika va kuma ti-shares from that song ma yi kumela mhaka leyiwa. So ni vona manager laya na a ri laha yindlo ra yin'wana yi kulukumba ngopfu leyi a fike yi nga tanga kusuka ka record label, munhu loyi a nga na record label I was disappointed. Yeah, so ku ndleka yini Master T? Yeah, so swilo kahle swi onheke hi side ra ti-managers loko ni swi langutisa mina, because a ku hi wa studio fa ku rekhodiwa tinsimu va nga la ku twisisa ku hi side ra loyi ina Salani ku ka hakeriwa or ka njhani. Kusukela kwale ka avuxeni xigazi ni nghena na vandlozi ra mina ku ngheniwa studio ku rekhodiwa like swi komba na ku ti-managers hinkwato laha a ti zangi ti vutisa ku ka hakeriwa or ka njhani, hence tinsimu leti hinkwato ku va ku ri ta Salani. So tinsimu hinkwato yes ta Salani a swilo leswi nga ta swi kaneta, so mhaka ku va kwalaha ku va share ti-royalties. So kona blame leyi yi nga leha ngopfu mara a swi lunghiziwi leswi hi nga ta swi vurisa swona. A ni ti-managers always ti va ti ri kona a swi lunghiziwi, because ni vone kun'wana kha kombisa Salani ku agreement ya kha ta kombisa xinjhani, because Papa Rhulani ya WhatsApp. So hi ku twisa ka mina i khale Papa Rhulani na ti-managers minkarhi leyi a ku ri Lekker stylist ku hindza ku nghena manager Philani ku hindza ku nghena Foromani. So a mina i mhaka leyi solveka ku simple ngopfu, so a fika va kha va na ti-managers because a na swona ku Papa Rhulani yi njhani. If you know you know ma yi kumela mhaka leyi. So ni vona ku a yi va yi solveke simple ngopfu ku ti-managers ku va ku ri tona ti va kha ti-manager ti-shares ta Papa Rhulani eka risimu. So mhaka leyi simple a va lunghisi kwalaha ka ti-shares, and then loko ri Papa Rhulani yi fike se yi va yi ona tinsimu va fika va hakela le studio leyi. Swilo swa ku swa leha guys, month no whether vo Papa Rhulani va hakeriwa for studio time na vo DJ Sabawa guys, ma wu yi leha njhani mhaka leyi mhaka leyi yaleyo. So mara a va lunghisi ka ti-shares in terms of Papa Rhulani, because a na ha swi munhu wa njhani a va yi lunghisi la na ti-managers ku ti kona ti-managers ti nga fika swi solve-wa swilo sweswo yi kuma ti-royalties ta yona, hikuva ku va ku na proof yo risimu ri ndle mali muni and stuff like that. And then tlhelo ya ka manager laha yi kombisa ku risimu ri ndle vo ma 30,000. Risimu leri a ri uploadiwanga on YouTube ntsena, ri streamiwa ka ti-platforms to tala, so sweswo you cannot determine ku risimu ri ndle mali muni ku ri kena a ri uploadiwanga laha ntsena, na ku risimu leri a hi rin'we ntsena a hi avuxeni xigazi ntsena phela yi nga release-iwa leyi hi Papa Rhulani na vandlozi ra mina ti kona. So a hi swilo leswi nga ta determine that easily. Fike ku languta ti-platforms hinkwato ku Spotify hinkwavo iTunes and stuff like that. Okay, so a va lunghisi ya ti-percentage, and then Papa Rhulani ku yi laha risimu swa tikomba ku yi le ku laveni ka risimu hi ndlela yin'wana. Foromani or manager leyi nga tata loko se ku yiwa studio ku tlheleriwa a va hakeli Salani ku ndliwa risimu. A ni i one song I don't think ri nga hundza ka 5,000 ri nga ri durhi ngo a ni i rin'we a va endli risimu swi va that way swi helela hi leswo. Foromani wena bana ngoma yin'we ke hi famba hi ta famba sikheto yes
hi mukotela a biwinyano na minta tsaka yes yes na minta tsaka